Mwabagore harimo abantu bameze nka bafiya. Muzi impano ya Afiya? Afiya ngo yagiraga impano yo kwakira abashitsi. Ngo abantu bavaga ahantu hirya no hino bagiye kurangura amarange n'ibindi bari mu bucuruzi bwabo. Ngo Afiya akabiyegereza. Ndetse bamwe baza kwemezwa nuko kwakirwa neza no kugaburirwa neza. Ngo Filimoni akora itorero. Muza mwakira abantu neza. Mugaburira abantu. Mwishimira abantu. Mukunda abantu. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Yamamagara rubavambira kafite ubutumwa twarakoranye mama ye n'ubizi turasangiye kabisi nagahiye kandi kose na n'ubu niko bikimeze n'uvango iyo mwafite amafaranga azakeresha kutubanye inshuti yanjye kuva kera imyaka myinshi cyane rero imeze ko asigaye avuga ijambo ry'Imana ngaye tugiye gusirimba afite umwuka n'imbaraga atambuke hanyuma tukora kandi turatwicana. Zibini, zibini, zibini,
Fatanya kusoma. Hallelujah. 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 Sema amen. Ana mzima rya Yesu. Asante Dr. Usiringira usanga.
Haleluya, haleluya. Ainuliwe mtakatifu aliye hai. Wewe asiyebadilika. Yesu ni Amen. Amen. Ubutumwa bwiza nk'ubwanditswe na Yohana 3:16. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 3:16. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 3:16 turarangiza 17. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Muri ubwo butumwa bwa Yohana n'ubundi igice cya mbere umurongo wa 12. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Dusome. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. 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 Ayo niyo magambo. Haleluya. Sema amen. Amen. Nayo magambo tuganira. Mvuga ubutumwa Imana imuha umugisha. Bazagushakira umwana. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kugirwa umwana w'Imana. Kugirwa umwana w'Imana. Amen. Sore natekereje ko tuganira amateka y'itorero, noneho kubera umwanya mbona biraba birebire. Amen. Amateka y'itorero. Iri torero mureba rigira uko ryitwa, rigira nuko ryari rimeze, kandi tugomba gufata akabarore kuko ryo ntiriza rihinduka. Amen. Nukuvuga ngo itorero ryo muri 64, itorero rya ba Paulo na ba Petero, itorero rya ba Filipo, itorero rya ba Petero na ba Yohana ritandukanye cyane n'itorero ryacu na ba Serushayi. Haleluya. Amen. Itorero rya ba Yohana mu ijana ritandukanye n'iritorero. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo itorero, igisobanuro cy'ijambo itorero n'abapfuye ku migenzereze y'isi. Itorero n'abapfuye ku migenzereze y'isi. Nukuvuga ngo itorero imbaraga ryazo muri ico gihe mvuye kuvuga zari zikubiye mu kaga no gutotezwa no kwangwa bitandukanye n'iki gihe. Umuntu asigaye aba pasiteri agakenera ngo akundwe, agakenera ngo ahabwe icubahiro, agakenera ngo haleluya, haleluya. Itorero ry'aba Yohana. Amen. Bariya nibo bari abagaragu b'imbura mu maro Bibiliya izivuga. Amen. Bitandukanye n'umuntu uri mu kuririmba akumva ko yokongerwa indirimbo, akaburanira n'iminota, ndetse agashaka no kurakara, akanarakara. Iyo usomye igitabo ejo bundi nayishuriwe itorero nk'isoko ry'imbura mu maro, aho nari nicaye ndiko nsenga nsoma, numva ngize ubwoba cyane, nkaza nguma nkabaza Imana, ese noneho bigenze gute? Itorero nk'isoko ry'imbura mu maro, reka ribe gidini toya ryitwa itorero kuko niko mubyise, ariko siko rije. Buriya kwitwa no kuba ni ibintu bibiri bitandukanye. Abenshi
twitwa abakristo ariko ntituri abakristo. Amen. Mu isoko ry'imburamumaro abagabo babiri barihumiye barimo mwizerwa na mukristo bashatse ibicuruzwa bibiri gusa bashatse ukuri no gukiranuka. Ibindi byose ibi turarikiye, ibi bituraje amajoro, ibi biduteranyije n'isi, ibi bitwanganishije n'abavukanyi, ibi bituma twandabana byari birimo, ariko bo ntibabibonaga kuko ni abanyetorero, ntibitwa ahubwo bari abanyetorero. Amen. Icyo gitabo kirambwira ngo umuyobozi w'iryo torero cyangwa se umutware mu mvugo y'uwacanditse ngo yitwaga Mwanga Ibyiza. Nukuvuga ngo mu itorero abamama benshi ni bamwanga ibyiza, abapapa benshi ni bamwanga ibyiza, abayobozi benshi ni bamwanga ibyiza, abakorari benshi ni bamwanga ibyiza. Amen. Iryo torero dufite uyu munsi. Amen. Ngo maze kubura icyo yorega abo bantu ngo hamagaza inshuti ziwe zirimo muntu wa kera na Munezeza mubiri na Mwishakira Icyubahiro na Munyenda Nini na Kahi, arabahamagara bose ngo barangije batora abagabo batatu. Abagabo dufite mu itorero uyu munsi, batora umugabo bita Shari, batora undi bita ngo ni Mwihakirizwa, batora undi bita ngo ni Muziririzi bitarisho. Umuntu arimo kwanga undi ntacyamuhoye kubera ishari gusa. Amapepe. Hallelujah. Amen. 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 Reka tugaruke ku jambo. Ibi itorero byagize intambara mu mwaka wa 1964 ku ngoma ya Nero, ariko abagabo ba Paulo barahagarara bemera gupfa, ba Petero barahagarara bemera gupfa. Abasigaye inyuma yabo mu mwaka wa 113 ku ngoma y'uwo bita Constantino ngo ashaka kubwira abakristo ko we akuyeho akaga, batagomba gusengera mu bihanamanga no mu bwihisho, bagomba kuza ku mugaragaro, abatizera bakemera abakristo ntibagire icyo batwara, kubera ko we yari propaganda yo kugira ngo ayobore ubwami kandi abantu bose yigarura imitima yabo. Akuraho akaga, akuyeho akaga, itorero ryinjirwamo akaga. Niwo munsi umuntu yasambanya araririmba, niwo umuntu yaroze arasenga, niwo munsi umuntu yibye arabwiriza. Nukuvuga ngo ibyo si ibya none. Amen. Twari kuganira itorero. Amen. Reka tugaruke ku ijambo ryacu. Kugirwa umwana w'Imana. Amen. Uyu mugabo yabwirije ubugingo n'agakiza. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 17 umurongo wa 3, ikavuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana yonyine y'ukuri, bakizera n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Iyo niyo definition y'ubugingo. Amen. Amen. Nukuvuga ngo tubwire abantu ubugingo nk'ikintu dutegereje kuzabamo. Turi mu bugingo. Turi mu bugingo ngo bamaze kugeraho tubuherwa. Turi mu bugingo ngo bategerereje aho bazabubamo iteka hagenwe. Ariko aha turi kubera ko uri muri twari we bugingo. Turi mu bugingo. Amen. 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 Kugirwa umwana w'Imana. Roma mu mwaka wa 755 ico gihe nico gihe ubutegetsi bwa mbere bw'abami bwabayeho. Ubundi yamaze imyaka 500 iziyoborwa nabo bita muri ba burugumestre, nibo bayiyoboraga. None mu mwaka wa 755 haza kuja abahungu babiri b'impanga bavukana bo bitare mu Rusi na Remusi, abari batangira ubwami. None burakomeza ntituja muri ayo mateka burasa. Muri Roma niho habayeho kiriya kintu bita adoption, kwa adopting. Umuntu agafata umwana utari uwa akamugira uwe. Noneho icyo gihe hari amabwiriza yakurikizwaga, umuntu yayubahiriza bagenzura basanga ko ayubahirije
wa mwana akabona kwitwa uwe koko. Amen. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere yagombaga kubahiriza ni ugusangiza wa mwana wagizwe inyungu zingana n'iz'abana be yibyariye mu maraso. Ikintu cya mbere ni ugusangiza wa mwana wagizwe inyungu zose zingana n'izo abana be yibyariye mu maraso abaha. Amen. Ikintu cya kabiri kwarukuraga, iyo yapfaga yaragaga wa mwana akamuha umunani, akamuraga nk'umwana we yabyaye. Ikintu cya gatatu, uyu wari waragizwe wari imbata wagizwe umwana muri rwa rugo, yatungaga, yemererwaga, yagiraga izina rya wa muryango wamubyaye. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo natwe turi abana b'Imana bitanyuze mu bushake bw'umugabo n'umugore. Turi abana b'Imana mu buryo bw'indengakamere bwo kubyarwa n'amaraso ya Yesu. Amen. 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 Ni ukuvuga ngo turi abana b'Imana kubera ko data na mama babishatse. Turi abana b'Imana twavukanye na Yesu mu buryo bw'indengakamere. Amen. 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 Ko birumvikana ba? Yego. Sema amen. Amen. Noneho rero natwe tumaze kugirwa barumuna ba Yesu, tumaze kuvukana na Yesu mu buryo bw'indengakamere, Imana natwe twemerera umurage. Umurage Imana yaduhaye kandi yatwemereye n'ubugingo buhoraho. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo ntimukire abashitsi n'abasuhuke, ngo ahubwo ngo murawo mu nzu y'Imana. Yego. Mu gitabo cy'Abafilipi cy'Abefeso umurongo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 19, muri abana b'Imana, ngo muri ubwoko bw'Imana. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo uyu munsi titukiri abashitsi, tituri abasuhuke, titukiri abanyamahanga, ahubwo turi abo mu nzu y'Imana, turi abana b'Imana. Amen. Amen. Izina ry'umuryango niryo Yohana yavuze. Yaravuze ngo abamwizeye bose bakemera izina rye, yabahaye ububasha apana bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo impamvu twitwa abana b'Imana, impamvu turi abana b'Imana niyo ngiyo. Ni ukuvuga ngo izina ry'umuryango iriya kwa Yesu, impamvu natwe turi barumuna be nuko twavutse muri ubwo buryo bw'indengakamere. Turaga ubugingo buhoraho, duhabwa izina ry'umuryango ryo kuba abana b'Imana. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyangwa se hari ibintu biza biranga umuntu wavutse kwa Yesu. Barumuna ba Yesu bagira ibintu bibaranga. Ni ukuvuga ngo Imana ubwayo igira kamere zayo idasangiye n'ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Impamvu muza mubona Imana idatesuka ku rukundo idukunda, ticogozwe n'ibyaha dukora byinshi, ikaguma gusika tubabarika Imana yacu, nuko urukundo ari kamere yayo, nuko urukundo ari kamere y'Imana. Impamvu Imana itazinanirwa kudukemurira ibibazo, impamvu Imana itazinanirwa kwishurira abana ishuri ngo yishure n'inzu nginahahe, nuko gushobora byose ari kamere yayo. Uwo n'umwihariko wayo yisangije, utogira n'uyizera uwo ari we wese. Nubwo yizera bingana gutya, uwo n'umwihariko wayo yisangije. Impamvu Imana itazihinduka igahora ari Imana mu kwa mbere kugeza umwaka ushize, timu umuntu ngo mu kwa mbere agira ubujutse, mu kwa kabiri agira intege nke, nuko kudahinduka ari kamere yayo. Amen. Amen. Abavutse muri uwo muryango rero bagira ibintu byinshi bibaranga. Reka mvuge kimwe nimara dusirimbe buke turangize. Kimwe mu biranga umuntu wavutse cyangwa se wabaye muri umuna wa Yesu ni urukundo. Ni urukundo. Kandi urwo rukundo narwo rufite uko rwitwa. Yohana arabivuze mu rwandiko rwa mbere bice bitatu. Aravuga ngo si urukundo rw'urumamo. Yakobo arabivuga mu bice bitatu.
aravuga ngo mbese mwene so aza akakubwira ngo ndashonje ukamubwira ngo subireyo nta mahoro ususurukirwe. Muze mubisoma ye. Urwo rukundo umuntu agira iyo yabaye muri umuna wa Yesu neza ruhabanye n'uru rw'abanyamurenge. Ndagukunda ayi data we ziribiko dayewe ruhabanye n'urwo mama nkunda yaramjaye biratandukanye cyane. Agira umwanya wo kunyigiza kure kubera kutumvikana mu by'uyu mubiri. Ngira umwanya wo kutamutekereza kubera gukorogana kw'ij'uyu mubiri kuko turi mu butayu. Nawe nuko nabandi nuko. Ariko Imana kubera urukundo rwa uyona sari uyu mugore yaragiye kuvuga theology yaragiye kwinjira. Yohana uyu mwene Zebedayo nukuvuga ngo niwe muntu Yesu yahaye amasaha yihariye. Amuha amasaha yo kubana nawe gusa. Yabanaga n'abana amasaha 21 amasaha 3 akaba yiwe na Yohana gusa. Muzi impamvu yabanaga nawe? Nukuvuga ngo Yohana niwe muntu wagiraga inyenga bitekerezo muri ziriya ntumwa zose. Niwe muntu wagiraga kwigunga kuruta abandi bantu bose. Niwe muntu wagiraga umutima mubi kuruta abandi bantu bose. Ni nawe wari muto mu bandi yahoranaga ibivumbi bihe byose. No, Yesu kugira ngo amwigarurire, kugira ngo nawe amwegere, amwiyegereze nawe amere nk'abandi. Amusigira umwanya, agira uwa rusange, agira n'uwo ku ruhande. Namwe abana muza mubagira gutya. Amen. Niyo mpamvu inzandiko za Yohana zose zira mu rukundo. Yaranditse ngo Gayo we mugabo ukunda. Wewe Gayo we muzabitegeye. Azacaha abantu bagira urwango nka ba Diotrefe, agashima ba Gayo, agashima ba Demetrio ba. Amen. Amen. Yaravuze mu gice cya 4 umurongo wa 7 aravuga ngo bakundwa ngo dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Ngo udakunda kazima kandi ntiyabyawe n'Imana. Agere muri ico gice umurongo wa 20 aravuga ngo umuntu wanga mwene se ariko akavuga ko akunda Imana atarabona ngo uwo ni umunyakinyoma kandi ntajura zawe. Amen. amen Amen. amen Paulo yandikira abakorinti 13 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Aravuga ngo niyo navuga indimi z'abantu ndetse n'iz'abamarayika ariko singira urukundo ntacu ngo ningakurya kumurinda. Aravuga ngo nubwo nagira kwizera gukura umusozi ahawo bawubwira ngo genda, nubwo nagira ubwo nitanga. Hari ikintu abantu bataramenya, umuntu arashobora gutanga ibintu byinshi ariko bitari mu rukundo. Niba mwemera ko na marayika w'umwijima yo kwigira marayika w'umuco, ni nako umuntu yo guhayira kandi akakwishurira inzira kandi agufasha kandi atagukunda. Kabisa birahabanye cyane, birahabanye cyane. Amen. Ariko noneho dore aho uzarusuzumira ngo rugira kwihanga, kirushaka ibyarwo, kirutekereza ikibi ku muntu, kirwirahira, ngo ruzaruca bugufi, ngo rukababarira byose. Abantu bari mu kubabarira mu kwa mbere, icyaco mu kwa gatanu akagarura mu kwa 8. Ngo naburya ba Kristo beneda. haleluya Ndasora Paulo yandikira Filimoni aramubwira ngo Filimoni mugabo ukundwa nawe Afiya mushiki wacu turakwandikije na Timoteyo ngo turakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo wakire Onesimo ngo kandi umwakire nka mwene so ngo ntumwakire nk'imbata ngo umwakire kuko wagiye kukugirira umumaro mwinshi ngo kuruta uwa mbere ngo byari byiza ko mugumana kuko ari umwana nabyaje iminyururu yanje kugira ngo akomeze amfashe uyu murimo ngo kuko njingoye nukuvuga Paulo ni ikigereranyo cy'Imana, Filimoni ni ikigereranyo cya Kristo, Onesimo ni ikigereranyo cy'umukristo. haleluya
mwabagore harimo abantu bameze nka bafiya. Muzi impano ya Afiya? Afiya ngo yagiraga impano yo kwakira abashitsi. Ngo abantu bavaga ahantu hirya no hino bagiye kurangura amarange n'ibindi bari mu bucuruzi bwabo, ngo Afiya akabiyegereza, ndetse bamwe baza kwemezwa nuko kwakirwa neza no kugaburirwa neza. Ngo Filimoni akora itorero, muzamwakira abantu neza, mugaburira abantu, mwishimira abantu, mukunda abantu. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Kibuze ko Sara nawe ariko byagenze. Muvuga ubutumwa bivuzeho kare kuriya Abrahamu ntiyariganyirwa. Umugore ni wariganyirwa. No kuvuga ngo Abrahamu yagiye kubyarira Hagari yabibwiwe n'umugore kubasomyi ba Bibiliya. Umujakaza amare kubyara umuhungu Sara nawe bihurira na Cage yamaze guhabwa isezerano, kandi abwirwa ko uwe ari uzakomokamo amahanga yose yamagira ishari. Komantere za Bibiliya zivuga ngo babashakiye Hagari na muhungu we Ishimayeli ngo ihambara ingana ngo iriya mu Buganda, abantu ba mu Buganda bazikinwa ngo ni capati. Iyo capati bazayigereranya ngo ni kirengeti. Urebe ukuntu kingana nawe muri komantere. Yego. Umumama utasenze ateye ubwoba cyane, kuko ibintu Imana izitinya ikavuga ubwayo no mu ijambo ryayo. Itinya Satani, igatinya n'umugore. Nusoma igitabo cy'imigani ibice 5 muzobona ububi bw'abamama ariko badakijijwe. Abakijijwe ni sawa. Turanga papa, turanga. Aravuga ngo icambuka amanuka ngo imisozi igatembukira imbere yawe. Mugakora ibikomeye tutari twiteze, amahanga akabona gukomera kwawe. Aje kurangiza aravuga ngo kuva aho twabereye nta maso turumvisha amatwi, nta mana turabonesha aya maso, ngo ijigira ikimarira abayizera ngo uretse wowe gusa. Imana ya Israheli ibagirire neza. Nakirije